Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Watukufu wa Komor, wakati uja rakafiki na marsuju hadisi leo na hadisi ya tukati ya laliha ambartu hadisi harma stambu ya Komor mahususu shwashanzuani upande wa politiki meno harma hutia nzuaninza hainsohole rlao babu hanukto avili jiruone ya maudziro ya pare Komor hasibabu de shiswa shamaore zintongozini nsahi dunia wazijue avo tanzimu amba mtuandrisa makalimangu haluha ya Kifaransa vonje nwambi wa Komor zonfikirio avo neka wanvulishi avasa nwatonvulishi yao na tovenza umakinifu wanyu ne mdunge hazi luhazo mbili hakutsikiza mbeli luha ya shizungu zifikra ntaniza nyise na wa Komor na kula mtavenza yu Komor. Marhaba. Je m'adresse aux Comoriens sur deux sujets majeurs. Il s'agit premièrement de les prévenir sur une extermination planifiée par le dictateur sanguinaire Azali à l'encontre de la population de l'île de Nzouani, qui à plusieurs reprises et officiellement Azali a dévoilé sa haine viscérale contre cette population qu'il qualifie d'inférieure. Cette population est victime d'une épuration sauvage et des hauts gradés de l'armée, des grands commerçants, des politiciens intègres et de renom national ont été tués ou retrouvés morts sans aucune forme de procès. Des propriétaires angazija d'origine anjouanaise ont été spoliés de leurs biens avec l'œil complice du neveu d'Azali, le procureur Abdul Halim, qui se trouve baigné dans ce vaste bordel organisé. Très récemment, le choléra a été utilisé comme arme bactériologique afin de décimer les Anjouanais qui ont enregistré 10 fois plus de victimes que les deux autres îles réunies. Maintenant, la famine due à la rareté volontaire du riz continue le ravage de la population qui meurt en fuyant vers Mayotte ou en mangeant du riz pourri et enfoui au sol. Plus grave encore, Azali active des conflits comoro-comoriens sous la forme de guerre communautaire entre les Comoriens de Ngazija et les Comoriens de Nzouani, avec la complicité active des Comoriens de Mayotte. Même Mayotte, la première, prend part, je vais parler de la télévision, prend part à cette planification du crime de masse par la propagande des animateurs de la haine, comme le nommé Foumoua et consorts, soutenu par le très tristement célèbre collectif de Mayotte, qui appelle les autorités militaires françaises à tirer sur les Comoriens qu'ils appellent honteusement clandestins chez eux. Le second sujet est la question de l'île comorienne de Mayotte, devenue la première et principale cause du mal-être de ce petit archipel de moins de 2300 km² et à peine 1 million d'habitants. Un peuple musulman qui perd une personne par jour dans le bras de mer Anjouan Mayotte depuis 1995, date où le visa de la mort est institué au mépris des résolutions des Nations Unies par Édouard Balladur. De son vivant comme de sa mort, cet homme porte une très lourde responsabilité personnelle et l'État français une culpabilité certaine. À ces autorités françaises, je les rappelle qu'Azali, par son soif de pouvoir, les embarque dans l'extermination d'une population, l'extinction d'une société à coup sûr et un sentiment anti-français en forte évolution. L'État français ferait mieux de diligenter une enquête sincère et rigoureuse
pour éviter un génocide rampant. Le gouvernement de libération en exil de son excellence Saïd Ahmed Hussein est réceptif et prêt à des échanges avec les autorités françaises dès que possible. Comoriens, comme un seul homme, stoppons Azali et très rapidement. Je vous remercie. Sija harmazi fikra hailu hayatu nambie makomorien amba Azali athubutu andui wa masiwa bersidale amba sini azihabili hawambia wananyihe wangazija ili wamansu hasibu waili miongoni mwa antu ilo amba wazenisa officiellement amba Azali azirongowa nede hukamba lazima angamize wanzuani wasiparohe ya bahano zila wahanyo ni ma ambassadeur wakati wa Nations Unies unu wantu wa mwira wa SMS Swali Mohamed Swali rizikia zila hanyo ni ancien président bana Elbak indo henye sambazini tongo zilio amba Azali azlaga na uzipanga vamoja na anya wengu wa siasa ili wajua wangamizi shiso shanzuani weka sini kula kata henye samba wanzuani watiti yo kaizia oyambia wanzuani ilo amba wa son service wezi tekeleza harmazi radio wala kasina majitu ya choko yonzi inde iruhusu oleore nyesamba wakomor lazima nuelewe amba Azali na mpango wa hufanya namna amba inzuani isikena mana ichoko yonzi rangu vanaliyo ta wakati kwamba katoka atabu mwiru wape uo rizono mana kula mtu ilo amba akana daraja surtu harmo ujeshi aulawa au atolo hazin wapare bahati be wengi wa ulawa rizono ya makomersan na makomersanti yanzuani yatolo ziroho zorizienshi banda hutafanyiwa zibiashara zao walio amba tujua resiste wa ulawa karsorongo wa wanadamu watolo fidia hahulawa ile permete yeziaza lihome inu wazungorongo ma sacrifice humain kayazi ya vavo rsizi enshi harmami jimengi yangazija ili amba isipara mamzuani ana plasi zahe au mali zahe de wasivele wa madelinquant wenye samba van hao wati ataharaki ataziplasi zile ziravwa mana wanu wajeni mana wanzuani wasasibulu amba wajeni harimwensi yao na wamwangalia vavo mengoni ma majuji waparona amba waharma zimafia zo hallo yoke koso hupara mwana mshe wa Azali arungulo procureur Abdul Halim ilomba kula dossier ya nchafwa yuhusu yana mali zantu ziravwao naika deza ikoni naika deza vuvuni lizina la procureur Abdul Halim uliopa rohana na alama zao kamba tia mhono embe plasini tiado mwenyewe beni ya wantu wangina kayazi ya vavo wa prepare wa kolera otorongombe preparo mana zinzia za hui bulia nafasi ingie komo ulifanyiwa berono mahusus kolera ilio amba ituwa roho nyengi harma lisuwa nzuani hali ya kamba wantu wafamuali na ngazija lifuvula 10 ana wantu wa multiplier par 10 doaso paro wafu wanzuani
kaya tosha Azali afanya jitihadi atienza harmu chosha nzuani hahurumia wantu wapeu wahe wanzuani walio nzuani awavezi monopol warengesha ula muhimu na mkomo renede ntole wazifundihe mandani na wanzuani waitambiha atazintole zuole ondu wazitomoe vano mana wajua mamtalona nza katolisha wana wamfia wengi wanzuani wajipara mbasendo wefuchue ntole uzimu ntole kamba iwolo tibasia na monti tena ile jondu waose hamajia moro hahuambilo hawele wa majia moro yo wa mikrobu wahila mapuazo wa hifa zini dezo wanzuani wazienshio wakati unurongo wao Vawa fao hasibabu kama ntoleo rendi ya poison. Vawa develope ya maradi ya peu ilo amba mwiswayo dezimauti. Vawa jambi amba initi ntoli ya huila ware mambiyo amba wasizungu ya maore wafumanziani. Vavo nsikira amba irongolo amba mtafanywa nai wala kashu amba ile nai we hasibu asa wanampunda. Nsikira amba wakati uja wanzuani waelewe amba wasangamizi wa maishao na wantu wangamizi washashirana wao na wantu wangamizi wasivirana vavo na vavo mana wantu wamrumishia wazali. Nsikira amba wakati uja wantu wao wajutezu wafanyao wanzuani wa shamiri wantu wao wambia bazini mfanyo tiyaki. Voyajamba mzuani wakatilo amba harma tambu wejambia amba wajemaze pia wade maore asifanya namna apare msanda washunshahula wakati de uowo Azali ainti brigade aira garde côte ama mtuende sao mzungu ibrigadiyo ikenti harma mafia nziro mana yo tundazi kwasa za moja hahujo amba hivingi nsohole na mali ijo saidia wanzuani warengezo ntuzile wazili wao wareme na antu walela manda wabu wa mafia harma zitongozo yo kiri neka mtuwe kwasa negosie wejo ambela bao senda maore on wapare grupu za wizi zilohoho watovashie bidho avaojeranyise jeshi la Azali lonzuani wengi harmalo sienshi harma mafia hiyo isienshi harma upeuo isienshi hahusomesa twabia mbovuzo harma ikomori yacho yode mana nshemeliza wanzuani waelewa amba wakati uja wahujito wa harma mikatale hiyo mana dele mzongwaro amba trop c'est trop zi imagirizo na omtasfikir mori zile nsiza mbali ho au zile sinema tuzende sobeka wasi kwelu ono mwana da masike pika asi taha atimbe chmare chance mana wagunla ntole la ola la tsumulo vale lazima na pare shwatso parao maisha ya peo morde yayo mzwana sienshi mzwano lazima na joa mamtamti arma zasarazo ode Mirwadi wavita nao ode Sarkozy wavita nao ode Sunhaj wavita nao ode Nurdin Midilaj wavita nao yani wantu lamba oju hasibulwa mihononi wakati uja wanzwani mhara yentongu ya peomorde hiyo mana raidini raidunia reisharia si motorize namba lazima ni msikubali mwagwadwa haina mna hiyo ringia harma nukto ya vili nukto ya vili ni upande we maore na tovenza mkomora silabihe
aelewe fete avelehe ankiliye mbali atajua mba ajali ya masi wa mararu de Maore nekawa Komor marais wa virawani pia washemeli zamba Maore lazima nike Komor leti jimbo tu vwa kwelu kaka wasina zinzia au kawaka na zinzia za ufanya taije behu irongua tu itosho kinyume na azali amba fanye jitihada amba kule Maore ya mote tengeli lazima na evute mbali maana ile tumtongezao akenaezi kekomo nsifikira mba kula Maore mwenzakila sijua wa Maore magehe moru wanzuani magehe na ngazja magehe na wa mwel magehe duatwele o hali yengina be kula Mkomora sijua mba Maore hensi wa namna yao kamba lazima ni ifanye balance amba maisha alo harma masi wa mararu yake hao zero ini ntongu ya pwangwa ini namna ya uheleza mrenge ata maswa yayo yangiliane harma hutua na roho ini namna ya upanga amba tasuku Maora sifikiri hutengele wananyahemana ule kavu maisha migala hiyo pia washashid waelewao mana wengi hauvolwa mpesa hauvolwa espoir twama wasitenga zinzia za ukama nchi yeyo nchi yatu ikiharma wema bavo imashini yatu la Maore ile jwe yangamize Komor ini mashini lomba sisi ediwa au yatu luanzia ni mahususu na Mfaransa ben Faransa lazima apare wantu wamrumishi yari mwentongo na wantu wotu wajeni be wa Komor yode mana muona oleo uspara wantu wasivolo a terra du ya Faransa ilo Maore Mayotte la première we habili mtola noroho baina ya Mkomori na Mkomor leo zwantu ensho Maore ihawa elektriki ilo Maore wantu wajambia mba vasa ni nkondo itoyema baina mgazija na mzuwani ini ntongo prepare wao ili ndo witena damu bensi ambia wa Komor waelewa amba wa Maislam waelewa amba ini ntongo itoha waifanye ini ntongo ya toha maha na maha mana na mwelewe fete histoire mengoni mwazinsi za mtambisha Mfaransa kawasirane Komor odo wantu ilo amba washindi warenge istiklali yayo na Mfaransa kaona mtongozini hali za koja ini proclamation yafanywa na Ahmed Abdelrahman ifanya surprise mangavu Faransa rangu vavo ataha jibu hahutambisha Komor wanyimba mpavi histoire mujwa zehejirigine harme Guinea sekuture vosekuture am défier de Gaulle ayenye samba wasir serenga independence yatu wala karsina madisi yafanywa na wanyi basi te gudroni ya kotolwa hatu katoto washitumana kafanya tongo choko yunti ikemba kiado huwa marais wa Komoro pia wengi harmo wangamiziwa na mamercenaire ilamba mipango mengi ya karibu wa kuefanya de Maore hungi harmo masiwa mararu wafanya zo wavenza na zotamani wafanya Mayotte de mlongo wa hubua wa George angamize ya masiwa ya baki yode mana wa Komoro lazima nuelewe
amana leone kai maore inivo ya maisha hezi wampavi uju ile tukamba huvenza maore ile de hure kebeshe politique wata waifanye harmwe osiendia zumona ontini mwanashisi wa 374 km², iliamba miongoni mwa zikartie ngatiti za Faransa de huyo leo wantu wenshio vavo wasenshi harma haufu mana wanata wararu au watano madelenka ojo paralize maoyoroyo harma skumbi la ontaru ile tukamba watu shida jeshi la Faransa zile ntongo ziprepare zike halle mana ne kama ore wana mabawa insoleke yabavo ini maori serum watu lamba tumo machu jwe debranchewe maore kasi volo nafasi afikiri dima kasi volo nafasi afikiri msomo mana aifanya zo watu kantu wangi ankili waelewe watahe wajijwamba wasu wanadamtini yode mana wakati mwengi imaure tulisho hallo mana hallo de serve aux intérêts des Faransa wakomorna la muhere lewefete ama mengoni mazifikre ilomba wamikinyo memanga vuna aliswali chukamba mu mwenga amwili wamujambia mba umtaka na ankili ya kulazimana aelewe upatiara wa Mfaransa aelewe zwa lazimana afanye bekinyume arumilo ata atiantonto independence arumino namna kataelewa atambisha ipopulation ya Komor ipopulation ijengia harma halamba kesi taya mshuhudia ajipara weke ikanyangu wa yohanga miziwa yode mana wa minsubuto ngoma taone ankiliae haivu ilio amba akampla soma akampla lazima naelewe zimikimaki za mtu morde unu yode mana nishemeleza wankori nfuwa Komor amba wakati uja maususu harma upande unu wa maore nisishemeleza duwanu warangulo mabinasiono wanu walele mamba wana nationality ya Faransa na uwa Komor amba wakati uja wa hulagua wakati uja wa hufanya ishwa yao harmantu mordezini wasilishe nchi yao kiende na majitalini neke Komori angamiziwa ya handa itulwao pubel de dini ya dunga de maisha kula suku fierté ya Mkomori ya havi neke nchi ya harmatambu daula ya hakiri shemeli dotare ifanye de havi wakati karsinansi wakati uja wa Komor mujina sibisha wana Ufaransa mwambie koti ya vili ya nyambazo wafanyoti haki wasuona nsima or Algeria na zangina halwajida ya Ufaransa vani halwatawa mastehi ya zinti zao dem Komor kasina fuvul tsoko olonsi tila dini, tila mila, tila maisha ya kula suku vanurizurongo wao igardu kote ya shifaransa ilo maore hazao ozifanya de mtamdu karsolongo wazoloma karsina ushinzi leo beotojo omeso kamgwa venze zimone na zi accord de défense izopia benarongodi ya maisha ya kula suku
ma franco-comorien msiria horengazi mikro mrongwamba zintiaki msiria horongwamba Macron ne serikali yahe igada zi accord igada zi résolution internationale des systèmes des Nations Unies wasi avalize zikrimu hijiro au wasizifanya wao nsi amina majili mwakozulongu wantongozini tajili kasobu za pia devwa za torengeli ya mwanampathi yode mananira wa Komor wafikiri mangavu harma ya Spain na misi amin ambaye serikali ye gouvernement de libération en exil yatende wana mheshimiwa Said Ahmed Hussein Jesus ya tayari inana program ya mahadisi zitongozini juwezi kaze kifu au zipare maswa harma idunia hau hadisi na Faransa risona nzozi leo kava wana wa Komoro wafikiri wamba mtartur libere ode Putin mana ntongo wa sustikia iyo ntongo ishangazao kabisa liberation ya Komoro la kumanite na wa Komoro wao msona zijiro harma dunia leo ili yamba msona Irusi hali yangi ngami zao insijira ni rongolo Ukraine quelle que soit les raisons ndindi ya toji Irusi wake mahadisi ya toko yonti taeleze Ukraine ambaye security yahe isulo lana nawae rana hungi harma nkondo watu huwana halini orizinyama vode vano tajertule wasi ambar linde libération eto la Russie mana va Russie ato harma aussi indien watu wasona ambaro yontongo nyango kamwe itokiri wotu kasi juwa morde halo watu warongo wao ambana hika zinyama zili zuwana ozilo na nguvu zisuwana zawe hasara yo paradeden kasahe wanyine mjoli jabu la bafu nsingavi za tulwa harma mdafana morde huo zangamia kasina mana topara leo Angola ne dhahabu walonayo ichongo insiyo ya nyisiwa wana wa Angola waua na tainsi watu kashamba imali ende havi karibu na wasi Mozambique ntongo do yoyo wanyokiero enamo ipuissance moje si se diele wa udezi bunduki zao dialu wafanyao wahebamia shizani wavuba ligashi na zimali zangina wenda zao ini de arbitrage leo utaje fanyweyo nsikira mba Komoro na fikiri fete nsiya tungatiti ka para 2500 km carré wasu washash karapara 1,500,000 rina ne bahati ambari ariti dini ya Uislamu nsi nyingi kawapare bahati hiyo yode manamba hama uziro azalafa nyoharma nsi de wanadamu wanatoma na Mungu na hujambama mkini istobuza nsi shemeleza hamwiso wa Komor wafikirio intini wasikia maudo weti ya obole washemeleza baska mjahunu nsanzi se suala wa Komor na mrengezi mikro wanyumlo Komor mweparatu wantu 10 mfanya maudo wami mfanya video
mshemele zamba benali shuka hunu mona manzo shuka mana nsijua ambazo ntambo de muzirongo wao aona kati ntambo mpanga ukamba lazima ni benala ulawe mana msijua ambaye monstru rongolo amba azali astuaro haraka surtout aipana mamshunu apana tananadamu ya shinzuwani lidalao kalsamba kamja hunu lidalao lijamba mtwa jaziwa hasira kasha hasira yompunda usurungwe mtwa ulawa karongwa mbazinti haki wakomor wamasi wa yonti msikubali fitna tumvitanyo atamje mujue wanyina wanyi mna wakati mnazi hali pia za muhara ya azali ramongala harmo imiji yanyu tisami namba vamuji ilo amba azala na antu watano wakwelu na wae wajoka umoja tuwa mvedani mpumu amenasa mansuira gendarmerie vani lazima vraiment que société ilo amba kesi na ubinadamu ikamba wantu 2000 wastulwa shivera na mtu umoja wakomor na la muhe besku moja ture decide reja mamba jimwa ijao azalika senchiva na wantu wani yo isa msuoni wantu wabaibiha wantu walo na maisha matiti na akilingatiti warenga wazirezo wenye samba azalide mfalume mwafikira mba walu wantu ilomba surungu wa kwelu waua wasijua mba sijambili ya ntambo wengi harmo walo lawa na mawadi estoma mana wajua mba zuluwa korongwa pia zile ntambo mtoka tabi hana strongozo wa mtu ilomba anauwa de wa ujinga de wale mungu wa hasibu amba wewe engizia na maradi fazada humudlahu maradwa de wao de kula mwanadamu lo amba nafakiti ya shubinadamu wetambiha mwamba ntambo wetambiha morongwe kiumi ezo afikiriwo wakati uja wa Komor wasuhula mha rujwezi kwelu ridenonse na wanafiki wajambia amba wawa kinyume na azali ramojo para omwisor paramba wandu ilo amba wakumbana zi renseignement na zi information pia mtuele wajeje banda mahamiraru ya mweno mbiyo mjempare leo amba mtu akanal zina le gouvernement de libération arendre hamba ule miongoni mwa wantu ilo amba waka vwa moja na azali waifanye mipango na zangina nyingi mwazona na izo muzenshi otaleo wanadamu ilo amba wasikwala takra 10 neshindwa shkwala odo ucho mtuele wajeje leo watu wakuwana honu wajamamba azali mtu washinamna bekula wa himavo ti odo handa waendao mtuele wambaje wantongo moja ni rongo hawi maliza wa Komor na mkena espoir rina amini fambatia la zala solawa na zisi nizaba vorsizona msumbani sinyi moja tu kula mnafiki we komba yeni asivenuha. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.